Lapčići, selo u opštini Budva, udaljeno 10 km od grada sa prelijepim pogledom na Budvansku rivijeru. Selo koje svojim stanovnicima, brojnim turistima kao i slučajnim prolaznicima predstavlja pravi odmor za dušu. Mještani sela su generacijama unazad slušali priče svojih predaka o crkvi Sveti Luka, koja se po predanju nalazila na crkvenoj glavici uzvišenju na izlasku iz Lapčića prema poborima. U prilog tim pričama, koje su se često čule uz ognjište, govore ostaci zidina. Nošeni energijom kojom su se branile svetinje u Crnoj Gori, mještani sela Lapčići u februaru 2020. godine odlučuju da na pomenutom mjestu postave veliki krst. Ajmo lijevo. Dobro je. Dobro je. Drži ove, držim. Ovo je za istoriju, ajde. Bravo, momci. Zajedničkom akcijom seljana, krst iznešen na njihovim rukama, ubrzo je krasio uzvišenje u selu. Osveštan je 7. marta 2020. godine. Vidjevši da imaju duhovnu snagu, volju i blagoslov, mještani Lapčića se ubrzo okupljaju oko ideje da obnove crkvu. Najprije je trebalo obaviti arheološka istraživanja. Obraćaju se Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i arheolozi započinju svoj rad. Rezultati istraživanja govore također u prilog predanju da je u selu postojala grobljanska crkva. Nađeni su tragovi praistorijskih tuluma, mlađih hrišćanskih obilježja i skoro vremenskih pravoslavnih grobnica. Nakon dobijenih rezultata istraživanja, nošeni energijom i željom svojih potomaka, mještani sela Lapčići donose odluku o izgradnji seoske crkve posvećene Svetom Luki. Zato pokažimo da se slogom može mnogo postići i zajedničkim snagama obnovimo ovu svetinju.